mugira amahoro mwese abakunzi ba Rugigana Kiyonga official, namwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Mubishimirwe muri abantu b'agaciro kenshi cyane. Umugani w'uruyongoyongo. Umunsi umwe uruyongoyongo rwarakugendeye ruraritsurunwa n'urujosi, ruza kugera ku nkombe y'uruzi, rurabukwa ifi ebyiri mu mazi hafi y'inkombe y'uruzi. Ruba rwarazifashe iyo rubishaka, ariko kubera rwari rutarasonza ruriraramira, rwiraza i Nyanza muri make. Hashize umwanya akayara kararushikura, haza kuza agafi gatoya, uruyongoyongo rwanga kugafata, rwivugishwa ngo ubwo busa, ngo rutegereje amaronko ari buruhaze, rwari gufata nka cyakamongo wenda. Rwamaze guhererwa kandi inzara irurembeje, rupfa kwagukira akanyamunjonjorerwa. Inzara da sha, urakina n'inzara, urwanira byinshi ukabura na duke wari ufite. Uruyongoyongo ni uruswa kabisa, undi urabifata wenda ukabibika, ubwo se wirukira byinshi na duke wari ufite ukatubura. Umunyarwanda yaciye umugani, uruyongoyongo nyine rwihangana, kandi na cyantuza niko kimeze, wagira ngo ni uruyongoyongo, kiba kiririra byinshi wagira ngo shabaho.